Yes, hello guys, nizera ko mumeze neza ngo tuba tumeze fresh sana. Turashima Imana na leta n'abantu bakeya cyane babandanya badushikira tweka ko turi kumwe, bandanya tweka ko ibikorwa byacu twe turabaha bandanya babibona aho bari hose. Rero uno munsi kwita Sisop Ministry TV ikintu kibazaniye n'igiki tugiye kugira Journey Travel tugenda ahantu bita kuri Pierre Livingstone Stanley hariya mu Ruziba muri Kabezi naho benshi bakunda kwita mu Ruziba kwero bamaze kujabuka uruzi rwa Mugere niyo gorugendo tugiye dukore kugira ngo tugende muri yantu mbere yo kumenyekanisha ibibanza by'iratiro by'u Burundi. Visit Burundi mwebwe muri hanze, mwebwe muri ngaha mu Burundi dukunda ibibanza by'iratiro by'u Burundi, dukunde kwerekana n'abandi ati nyabuna ni muze mu gihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa, amahoro ni yose, mutekano ni wose. Rero ni kuza kugira ngo muze murerekana abandi bari hanze abagenzi banyati mu Burundi haragendwa, hari ibibanza bimeze neza cyane. Rero ni Visit Burundi niyo gahunda tubandanya tukora kugira ngo tubereke mbega Burundi burafise ibibanza by'iratiro byashire burabifise kandi bimeze neza cyane, nubwo benshi babandanya babona bati wapi ntimeze neza, ariko birahari mu kanya twari tubashikane kuri Pierre Livingstone Stanley kugira ngo namwe mushoboye kuhabona kuntu hameze. Tuzokujana nande ndaza kubabereka next time. Spanish editable ala usheshe nga wewe ya kitu haraka wewe mshindi katika kamera kutangara politiki nasogea kule jana
découverte de l'Afrique. Muri iyi mission y'ubuye bavuga ko il a contribué à la lutte contre l'esclavagisme, il contribue au développement de l'empire commercial, aussi à l'évangélisation de l'intérieur du pays, à la cartographie de l'intérieur du pays, bien sûr, kugira ngo prépare l'avenue des colonisateurs. Kuvuga icyo nabagiye hariho umwe yaravuye muri Tanzania undi avuye muri Kongo bahurira bose babiri bahuriye baje hamwe baje mu bwato gushika muri Tanzania au Jiji. Umwe rero afata sur les rives du lac Tanganyika, uwundi afata baca niho baheza bakisepara, umwe agafata inzira yiwe undi agafata inzira yiwe. Hama bose uyu yarakora ama mission yaramugenjeje, yaragira cartographie, yarashesha cyane na ressources du Nil, aho le lac Tanganyika aho source du Nil iva. Hama nawe yari mu evangeliste, nawe yari mu evangeliste, nawe nyene muri bakaba ni yahejeje. Ariko uyu yaratevye aragwara, yaragwaye, yagenze urugendo runini arashaka ressources du Nil, hama mu nyuma aragwara, araperda abaporteurs baba mutwazi ibintu n'ibiki, araperda même les contacts za pays d'origine, bararindira agakuru ka wa muntu barabura. Niho rero baciye babaza Stanley ati uwo twakumuri hehe, baca bamuha na mission yo kugaruka muri Afrika pour le retrouver mort ou vif, mugabo abone ko bamutoye. Stanley rero acaraza agaruka muri Afrika kurondera Livingstone, kubera ko yaraheze iminsi myinshi kandi uyu yari yagwaye ngo ntibibukana, kandi urumva ngira ngo muri ico gihe n'abazungu ntibari benshi ino, ntibibukana neza. Hama aha rero ngo niho bahuriye, aho Stanley bahuriye na Livingstone. La première question, moi j'ai quoi, c'est docteur Livingstone, je présume. Il a dit oui, c'est mon nom. Bakara je kumutora, hama mu nyuma yobo yagiye gutanga rapport ko yamutoye naho bahuriye ahariho kwari sur les rivière Mugere, arabitanguko. Hanyuma uyu ntiyabandanije abaho iminsi myinshi, mugabo ntiyapfiriye hano, yaravuye ngo aragenda muri Mozambique, ariho yapfiriye, kandi naho ngo barabigize monument yuko kumwibuka. Aha rero niho bahuriye, ni naco cibutse hama iryo buye rero niryo hama abaye yagiye gupfa bagiye guhura 1871, niho bahuriye muri kino kibanza. Yongeye kugaruka n'undi yaciye asubirayo kuvuga ati Stanley Livingstone twahuye ngaha aye à 8 km de centre-ville, à 18 km, il y a chef-lieu de la zone Kabezi, et sur les rives du lac Tanganyika. Baci bagumiza mu mutwe bashitse baza kurondera aho abo bantu babiri babagirira cartographie de l'Afrique, babagiriye iki bahuriye. Yes guys, nizera ko mwana yamugira ibihe byiza rero nkuko muheje kubibona, murabona tuvuye kuri Pierre Livingstone Stanley hariya mu Kabezi hafi yo mu Ruziba gatonya hambavu y'uruzi Mugere. Ni ibuye tuvuga rifite amateka menshi ku gihugu cy'u Burundi, ibuye rifite amateka menshi ku bantu bize histoire y'u Burundi canke naho muri geography hose barabivugamo, akavuga bati ku Mugere ni hajya. Rero tuvuye hariya mwahabonye naho ameze neza cyane, amateka hano hahuriye Livingstone Stanley hamwe na ko Livingstone hamwe na Stanley ho bahuriye kugira ngo haca n'ikibutso cerekana ko abo ba explorateur ariho bashoboye guhurira na hano hameze neza cyane. Tubararikira kubandanya mutembera ibibanza bigize igihugu cyacu Burundi, kuko hari abantu usanga bavuga ngo
wapi ngo nongo ntihasa neza hasa neza guys nibaza ko mwamaze kubona hasa neza ahubwo dukunda iby'iwacu dukunda Burundi dukunda ibyacu mu Burundi kugira ngo nabandi banyamahanga bazoze kubikunda rero niyo gahunda ya Visit Burundi kugira ngo Burundi busubize iteka ni nyabagendwa none kubera kidashobora kugenda gutemberera ibibanza by'iratiro by'u Burundi rero nuko bimeze ariko ngira mbaze karabo k'Imana wahabonye gute hajya hano tuvuye ahubwo rero reka mbanze shimira Imana kuko ibintu mbonye nibwo bwa mbere amaso yanjye abibonye data mwiza data nyagora ku ngoma ndagushimye ko ukomeje gukora ibitangaza ukomeje kunkorera ibitangaza hano mu gihugu cy'u Burundi nukuri komeza uzamura ibendera ryawe ahantu hose ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza kuko hari ahantu nabonye ibendera ryawe ryazamutse kuko kuba twahageze ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bikomeye kuko hari byinshi tuzagenda tubwira abantu hirya no hino mu binyamakuru tuzagenda tujyamo haba mu Rwanda n'ahandi hose tuzagera rero niyo mpamvu mvuze ko ibendera ryawe uyu munsi nabwo ryakomeje kuzamuka rero shimwa natembereye ahantu henshi kuba wabyemeye ko mpagenda ukandinda mu nzira ukaturindana n'abanyamakuru na kameramani ni igitangaza habwa icyubahiro rero umugisha abantu bagiye gukurikira iki kiganiro ntekereza ko bagiye kumva ibintu amatwi yabo atarigera yumva ndetse n'ibyo bagiye kubona amaso yabo ntarabibona kuko n'ubwa mbere kuko uyu munsi barimo barareba iki kiganiro ni umunsi utarusanzwe burya buri munsi uba ufite umwihariko wawo rero ubahereze umutima wo gukunda igihugu cy'u Burundi ndetse banasharinga iki kiganiro kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza shimwa nyagora ku ngoma dusenze twambaje mu izina rya Yesu Kristo amen. Yes nibyo yarumbajije uti wahabonye gute mbere yo kubwira uko nahabonye rero reka mbanze abantu bamaje kutumenyera hanga mbanze nsuhuze umuhanzi witwa Katsa afite televiziyo yitwa Katsa TV nsuhuze mama wanjye nsuhuze madamu wanjye nsuhuze akana kanje nsuhuze abantu bose bakurikira stati yanjye abanyamakuru Muvunyi Manbu Philipita Irene Eminyawe Big Money abona abanyamakuru b'abastari hariya mu Rwanda nsuhuze kari benshi cyane ni benshi nsuhuze Kasiye Pizo n'abandi batandukanye rero nabonye ibitangaza nabonye ibintu amaso yanjye atigeze abona byari it was amazing byari byiza cyane nishimye nabonye abagabo babiri bariya wahereho uvuga muri introduction Livingstone Astani n'abagabo bafite amateka n'abagabo nagiye numva abantu wenda ntekereza ko mwabonye bariya abagabo babiri bafite uruhu rwera cyangwa se bariya babazungu ntago ari abantu nyabantu n'ibishushanyo bakoze ariko n'ibishushanyo utitegereje neza cyangwa se utabashije kuwita ubimenya neza wagira ngo nabantu nyabana ariko ni ibishushanyo reka tubanze dushimire n'uriya muntu wakoze biriya bishushanyo tumubwire ngo kabisa uri umuhanga cyane uri umuhanga abantu bazahatemberere baharebe ni ibintu byiza byanshimishije nabonye mbere wenda kuvuga ibyo bansobanuriye ndagira ngo mbabwire abantu ukuntu ibintu byari kuriya mwahabonye buriya bwiza murimo murahabonana nibwo nanjye nabonye none iyo ubiri imbere ubireba amaso ku maso uhatembera ni ibintu byiza biryoheye amaso utwo ni utuntu dukeya twabashije gufata wenda nitugira n'uwundi mwanya dushobora kuzasubirayo ni ahantu heza nawe nagushishikariza kuhasura hariya hitwa nguki hajya ni Kabezi hitwa mu Kabezi mu Kabezi muri Bujumbura rirari Bujumbura mu cyaro ni ukuvuga hari nk'abanyarwanda badukurikiye ndabizi neza ashobora kuba wenda ari nk'i Kigali mu Rwanda cyangwa ari n'ahandi hantu hatandukanye mu Rwanda akavuga ati ningeri Bujumbura inzamenya gute wenda we nk'umu journalist cyangwa nk'umu journalist wagerageza kuhadekiriva ukahasobanura neza kugira ngo azabyumve we yitegereye yijyana afite nk'amahera amafaranga avuye reka dufatire reference muri centre ville centre ville ufata bus cyangwa taxi zana n'uburyo bwawe ubushobozi bwawe reka dufate ko ufashe bus fata bus iva muri ville igenda ahantu bita mu Ruziba ufashe bus igenda ahantu bita mu Ruziba maze kururuka utega moto
ukariha nk'igihumbi uca gushikanaho babwira ati ntwara kuri Livingstone nta muntu naho yaba umwana w'imyaka 5 bose babahazi ubuhejeye kwashika okay noneho washitse wabonye ko hariho reception abantu baza bakakwakira bakakubaza igitumye uza ukababwira nje kurabe nibi hama ukishura amahera hama ukinjira haba hariho wamubonye umuntu yaciye kudutembereza akagusigurira byose ukamubaza n'ibibazo ni byiza cyane abanyarwanda muhasure mutembere kuza mu Burundi n'ibintu byoroshye amafaranga ni makeya rwose muze ngewe naziye ubwo mperuka nyine nshika hangaha cyangwa se ngera hangaha banci 17,000 by'amanyarwanda urumva rero ufite nk'ibihumbi wenda nk'ijana rwose waza ugatega ukatembera Bujumbura ukagera naho hose ukazongera aya mafaranga kandi akaba arimo no gucumbika hariya hari hoteli nziza cyane ahantu bita kwa Chanceline na ahantu ushobora kugenda ijoro rimwe wenda uze guhamagarira nimero iri kuri screen bakubwira ariko ni makeya pe ni makeya ni nk'ubusa ni nk'ubuntu wahagera ukaharyama mu gitondo wenda ukazinduka kujya kureba aho hantu hariya kuri mize ubundi ukazongera ukitahira mu ibihumbi 100 rwose by'amanyarwanda byakuzana bikanagusubiza wanatembereye n'ahantu heze rero wenda nko ku bantu batarimo barabasha kumenya ngo batasobanukiwe neza ngo se iyo mize abo bagabo babiri mwabonye ni abagabo nyabaki abanyarwanda mukunda gukurikira umuntu bita Mwanafunzi yigeze kubavugaho abo bagabo ni abagabo babiri bavumbuye Afrika bavumbuye Afrika kugira ngo Afrika isi yose iyimenye nuko abo bagabo babiri bagize uruhare mu kuyivumbura ariko nabwo boherejwe n'abandi bantu biberaga muri ibyo bihugu nyine ibwota amasimbi nivyo twahabonye nawe wahabonye waheje kubwira abantu kuza gusura ibibanza bigiye bitandukanye by'u Burundi kijya ni kimwe mu bindi bibanza byinshi kuri wewe ni kihe kintu ndazi hari ubibona nko mu bitabo waravyumvise Mwanafunzi bivuga kuri wewe wavuze ati it was like a dream kuri jewe ariko ubu munsi izanzo zizabaye impamo wewe kuri wewe ivyo hora wumva ku matwi n'ivyo wabonye wabibonye gute mbo ikintu cyanshimishije cyane kugira ngo nshishikarize n'abandi bantu ku visitinga Burundi nuko aho hantu ibyo biriya bishushanyo aho hantu murimo murabibona bihagaze niho bari abagabo banyuze barahageze barahavyagira cyangwa se barahicara barahaganirira nukuvuga ngo rero aho hantu aho hantu mubona mpagaze imbere y'ibyo bishushanyo niho abo bazungu bageze atari ibyo bishushanyo ni ibyabo nyine kugira ngo bajye baho ni memories ariko abo barahageze so rero icyanshimishije nuko nageze ahantu hageze abazungu bwa mbere baje gutataka Afrika ibaho koko hari wundi mubumbe wabubaho nako hari wundi mugabane waburiho ku isi abo bazungu rero kuba barahageze nanjye nkaba mpageze ni byiza cyane nabyishimiye cyane rwose ndishimye byiza cyane rwose kandi nahantu hameze neza kandi nahantu bon zirya status wabonye zirya status ziri hajya z'abantu nivyo ni ingereranya ariko rigabuye ishobora kuba ripima amatoni nka 10 wabonye ko yanditse ko n'amazina Livingstone Stanley ahubwo ikintu cyantangaje ni ukuntu bari abantu bashinzwe gusobanurira abakerarugendo cyangwa se abantu bahaje bavuze ngo riri yabuye ngo rye riri ahandi hantu ngo barariterura ngo bararizana ngo ribe nk'urwibutso nabonye rigiye ryanditseho n'amagambo atandukanye ahubwo nibajije umuntu wari hagejeje yariteruje kuko icyo gihe amateka atwereka yuko ni ibihe bya kera nta mashini zabagaho nta n'ibindi bintu biremereye wenda byari bihari ku byo byari kuriterura ryateruwe n'iki n'amatsiko mfite we nzongera nsubireyo ariko nawe nimba ubizi ariko kera kuntu byagenda haba ngaha mu Burundi cyangwa mu Rwanda abantu niho havuye niyo migana avuga ngo ubugiregire bugira babiri sinzi mu Rwanda ko ariko bavuga ariko kuvuga ngo abenshi nyine bakora ikintu gikomeye ingufu zigiye hamwe zikora ikintu gikomeye niko byagenda rero barafata bakagira nka komine yose mbe mu Rwanda bita akarere komine nibyo na akarere mu Rwanda bakaca baza bose bakaca bafata kubita ko ibiti imigozi bakaboha bakanza kwariboha
bagaca kubita kore ibiki bakaca bagenda bashize ku rutugu bose ari nk'abantu nk'ijana ni ibintu bitangaje cyane bitangaje rero umva niko bagenda badeplace ibintu babikura hamwe wumvise ko ryabuye barikuye ahandi barizana kugira ngo ribicibutse ni kuvuga bari kuhubaka ikindi kintu kimeze nka zirya moni mabona bubatse zabajya bagabo ariko ico gihe hari kerago cyane ntibari basho ubuhinga bwo kubaka ibishushanyo ntibwari bwazi niyo mpamvu baca bifashisha ibintu bya kamere naturel ibintu naturel akaba ivyo baca batereka ngabo bakavuga bati iribuye ko tubisiza nimba wibuka mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda ni n'amatongo aya masambu kubeta amasambu mu Kinyarwanda barimamo nibyo ntibagira babone ibi bya urbanisme byo kuvyabiliza byari bwasi ntibashobora gushingira uburimbi kuvuga ati je ncisha nanje ncisha kera ko baca babigira baca bazana amabuye bagatondeka ati je burya ncisha haca ngaha nzozirima kugira ngaha niyo mpamvu kera bakunda gukoresha amabuye kubera ibuye ni ikintu atari umuntu aje agiterura agikureho ntikideplace abanyarwanda badukurikiye amarimba avuga ni nk'imbago kuriya nyine bafata umurima kugira ngo utandukanye n'uwundi muntu hari ukuntu nyine bashingamo imihati cyangwa se imiyenzi nibyo arimo aravuga kubera mu Kinyarwanda umuntu avuze irimbi yumva hajya bahamba abantu yego nanjye ahubwo nibyo byari narintekereje mugabo ngahi wacu umuntu avuze akarimbi wumva urubibe urubibe okay natwe utandukanya umurima w'umuntu n'uwundi ushaka kukita akarimbi kajya akantu bashinze ikiretse ko nyene no mu kintu usanga bivaye n'intara ngenda imvuga itandukanye rero niko vyagenda bakashira amabuye kubera bazi ni kintu kitazokwideplace kivaha kigenda handi utavuga ati hake kino mabona hari abagiye bazana rigyabuye baterekaho bavuga ati rero turahejeje gushiraho ikimenyetso ca hahandi abandi bahorira reka renda gushimire cyane urugendo rwari rurerure gusa afise akajambo kagasunika rugi cyane ikintu nakomeza kushishikariza abantu urabona abantu ngira ngo murabibona isi yabaye nk'umudugudu ibyo ubona mu iterambere ubona mu Rwanda niryo riri Bujumbura niryo riri mu bindi bihugu wenda ntago biri ku rungano rumwe ariko injya cyangwa se ibyo kurya urya mu Rwanda ni Burundi nibyo bihaba ariko ikintu gitandukanye igihugu n'ikindi ni biriya bita mize cyangwa se ibintu byaranze igihugu ugiyemo so rero ibyo nibyo twebwe turimo turababwira ntago twe turimo turababwira wenda ngo amafiriti murayazi amamodoka amamarika soka amashyashya murayazi amazu abarundi nabo barayazi ahubwo icyo tuba turimo turareba ni igiki nuko ngo tuba turimo turareba uburundi bwaranzwe n'iki bufite ayahe mateka ese ayo mateka umuntu ashaka kuyareba ni hehe wayasanga ni ibi rero twatangiye gukora visit cyangwa se gutemberera uburundi usibye nibi ngibi twaberetse tuzabereka nibindi muzabona iby'amaso yanyu atarabona mbese hari nk'ibintu ngewe hari nk'ibintu njya mbona itangazamakuru cyangwa se amenyesha makuru benshi bakora nkabona atari ibintu biri kuri atari ibintu dukeneye gutaha umwanya cyane dukeneye ibintu kumenya ngo ese uburundi bwaranzwe n'iki ese ibyo byaruranze hari ahantu byaba biri ku buryo umuntu akeneye kubisanga yabisura urugero wenda dufatire nko ku Rwanda u Rwanda hari aho bita ku kirenge cya Ruganzu hari aho bita ku ibere rya Bigogwe hari ahantu bita kuri ni henshi cyane abantu namwe muzaze ni karibu mu Rwanda tuzabatembereze yes ubwo rero no mu Burundi hari amateka niyo nshaka rero kumenya ngiye kuko mu Rwanda njya amateka mu Rwanda narayamenye narayize mu bitabo ndagerageza no gusura ahantu hagiye hatandukanye barantembereje ubwo aho nari nsigaje hano mu bihugu aho nari nsigaje cyane nari nyotewe ni hano mu Burundi naho natangiye n'impava wenda nzajya n'ahandi naha mu Burundi hariho ibibanza byinshi by'iratiro tuzogenda turabitemberamo ibishoboka bimwe dushishikariza n'abantu cyane cyane abarundi baba hanze guteza imbere igihugu cyabo muze uburundi nitwe n'abarundi bazobwubaka sabanyamahanga bazobutwubakira wewe uri umurundi uri hanze ingo ubake igihugu cyawe nkuko nyene ministeri yabitanguje nawe Tarasisi turamushimira cyane Tarasisi turamushimira abana ko yabitanguje uvuga ati visit Burundi ingo twubake igihugu cyacu akavuga ati reka nshireho studio muzamurakoramo ibiganiro ati reka dutangwe gutembereza abantu tubereka ibyiza bigize bazamuha wadi kabisa yakoze ikintu gikomeye urumva rero ni ikintu kiba kimeze neza cyane muntu uri hanze canke muntu hinga ha mu Burundi kunda igihugu cyawe ubaka igihugu cyawe
twijukire umugambi wa leta umugambi wa guverinoma y'u Burundi nuko mu 2040 Uburundi buzoba ari gihugu ciga bakigaburira ariko umurundi wese nyene icubere mukuru w'igihugu cy'u Burundi niyo akunda kuvuga ati umufuko wose ugire amafaranga umunwa wose ugire ico kurya none wogira ico kurya gute mu gihe utakoze none yewe nimba ufise ubaka ibintu utanga akazi ku bandi bantu nabo baronke ico kurya niko bimeze niko bimeze ahubwo ikintu nakongeraho nakomeje gutembera Burundi muri iyi minsi maze ariko giye buriya ndi umunyarwanda ndanabyemera ndanabikunda nkunda n'igihugu n'abayobozi bacu gusa mba numva natanga n'umusanzu ahantu ugeze muri buri gihugu nakurikiye ibintu byose hari ibintu ngenda mbona bitandukanye nkumva imiziki bavuza nkareba biri kintu cyose ariko ndagira ngo mshishikariza abarundi mukunde igihugu cyanyu buriya mu Rwanda ikintu twe tumajije gukora cyane kiremereye kinakomeye tumajije gucengerwamo n'umuco wo gukunda igihugu biratangaje kuba wagenda muri Bujumbura ukumva indirimbo zivuzwa ni byiza ko n'indirimbo z'abandi abantu muzikina ni byiza kuko ni ariko hari cyo bita gutsimbatara ku muco cyangwa se nyine gukunda iby'iwanyu nge nakomeje kuhagenda nkumva indirimbo zitandukanye ariko kumva indirimbo z'abarundi zirimo zirakinwa ni nkeya ariko noneho ngaruke kuri bano bahanzi b'abarundi hari ibintu bakunda gukomplayininga bakavuga ngo iyo baje nk'iwacu ngo nese ngo ko mu Rwanda ngo imiziki yanyu ngo yacu ngo mutayikina nk'uko iyanyu tuyikina ikibazo majije kukibona aho natembereye mu Burundi cyangwa se muri uyu mujyi muri iki gisagara ikibazo ntago kiri ku bandi bantu bo hanze y'igihugu cyacu ikibazo kiri ku bafana banyu badakonsoma ibyanyu icyo cyo mubanze munakomveka abafana biwanyu babanze mubabwire gukunda iby'iwanyu bakunda imiziki yanyu bakunda igihugu cyanyu basure mizezi wanyu ibintu byose mushyire igihugu cyanyu imbere kuko nimutagishyira imbere burya mu Rwanda tugira akantu kavuga ngo igihugu kitagira umuco kiracika igihugu kugira ngo kizime gicike bihera hehe bihera ku muco kugira ngo rero iki gihugu cyanyu mukirinde mugisigasire kuko ari mwebwe banyagihugu mwimakaza umuco mushyira imbere umuco ukumva nk'umurundi ngo yagiye kuraba Champs-Élysées hariya mu Bufaransa ariko atazi kuri Pierre Livingstone ni kibazo ugafata indege ukagenda hanze ariko ivyo mu Burundi by'iwanyu nawe utarabiraba urumva ko kabara kantu nyine kudakunda ivy'iwanyu kandi ako kantu kudakunda ivy'iwanyu havamo no kudakunda igihugu yes twebwe abantu badakunda igihugu ukuntu tubita hari agaterime bakunda kuvuga ngo ni ibigarasha urabizi ni ya makarita ngire ngabatabara so wenda bafite impamvu abo bantu babivuga ariko umuntu udakunda igihugu burya ayibana njemba mbona mu mutwe ari n'ikijuju wenda niko sorry gato ariko umuntu udakunda igihugu nta bwenge abafite so ni byiza ko ibyo mumaje kugeraho ni byiza ariko munabikunde mukomeze mubikundishe n'abantu byanga bikunda mukunde ibintu byose bikorerwa wanyu made in Burundi mukunde iby'iwanyu Ereka ndagushimire cyane urugendo rwabaye rurerure uje no kuruhuka kubera ko nyene uwo munsi twagufatiye wose kandi ndagushimire cyane nizera ko no twashobora no kugenda mu bindi bibanza naho nyene tuzokwikora ko hama twagenda tujanya atakibazo na kimwe nta kibazo tuzatembera n'abarundi bifuza gusangira natwe urugendo murabona ko hari ministeri ya Tarcisse Hope Ministry ni ministeri ifasha abababaye iyi ministeri iri mu Burundi iyi ministeri Tarcisse yashinze kugira ngo afashe abababaye bagenzi be cyangwa se bagenzi banyu b'abarundi so rero mu supporting iyi ministeri ufite amahera aje ahamagara inimero iri kuri ya screen ufite ikintu yafasha yakongera kuri kubyo Tarcisse arimo aragenda akora mu mwongerere mu mufata amaboko kugira ngo nawe abone uko afasha abantu nabafasha nawe warabigizemo uruhare Imana izaguha umugisha rero muturwaneho munakoresheya ibi byose kugira ngo byibura nzajye gutaka kuko nsigaranye iminsi mikeya ubwo ntashye koko mutarabyumva neza ubwo urumva
twaba twarazi ubusa ariko murimo muragenda mubyumva ndabashimira muri abana beza asaliuti kabisa Imana ibaho umugisha murakoze cyane rero yari Bakire Emmanuel Spido na Krabo Kimana Mazimpaka Patrick ni Tarasisi wa Community TV muandanya gukurikira kuri screen zanyu mwari kumwe na Bakire Emmanuel Spido kandi abashimiye cyane ariko ndabararikira kubana yamugira subscribe like share na comment kugira ngo ibiganiro tuba turiko twakora bigende bishika hirya no hino turakunda cyane ciao ciao hasta la vista à la prochaine.